Mimi na ndugu tunasalimu ndani ya jina la Yesu Kristo. Tunashukuru Mungu ambaye ametuchunga tena na tumetuona siku leo tukiwa uhai, ni neema yake. Jina lake lipewe sifa. Wewe ni mwema. Mungu ni mwema. Mungu anatupa habari nzuri. Sisi tunaikujia. Hakuna wakati wote mtaona tukiwaletea habari nyingine. Siwaletee habari ya New York, siwaletee habari ya Kisharu, siwaletee habari ya Makoka, kwa sababu sikushinda huko. Siwaletee habari ya Kiwanja, siwaletee habari ya Kongo, siwaletee habari ya Rwanda. Nasema tayari anatuletea habari ya Burundi. Hapana, ila ni habari ya mfalme wetu, kwa sababu ni habari njema. Kwa sababu mfalme wetu anaposema, shangwe inakuja, na anapotupa pole, na sisi tunafurahi, si ndio? Hiyo ndio habari nzuri ambayo inaleta shangwe na ama furaha. Mtu anaweza kuambia habari ya Hamenya, unaweza kasirika. Anapokuambia habari ya Venuste, inakata tamaa. Anapokuambia habari ya Mauro, unasikia unaenda ndani ya mwili. Lakini habari ya mfalme ni habari ya furaha, na inaleta furaha ndani, furaha ya wokovu. Inakuletea furaha ya wokovu, kwa sababu ni habari ya urithi mzuri ambao tutarithiwa na ambao tumehahadiwa. Basi Mungu apewe sifa, kwa sababu ametuwezesha kufika tena jioni ya leo ndani ya hekalu lake. Hakuna kitu ambacho imetuleta tena ila kusikia habari ya kwetu. Habari ya kwetu basi ni mazuri, na anatuandaa. Kumbe tulipokuwa hapa, tulikuwa pamoja na nyinyi, tulikuwa naongea kwa habari ya siku ya mfalme wetu. Ilikuwa habari ya kufurahisha kwa watu ambao walifanya mema, ni habari ya kuhuzunisha kwa waliotenda maovu, kwa sababu tulisikia vizuri kwamba mfano wa mtu hiyo ndio atarudishiwa. Mazuri yenye ulifanya ama mabaya yenye ulitenda yote, nilitenda yote, hiyo ndio litalipwa. Hapo ndio tulikuwa hiyo siku. Mungu alituongelesha na tulisikia mzuri. Tusimame mbele ya Mungu, tusome kitabu cha Wakorintho wa kwanza, kipindi wa kwanza Wakorintho wa pili 5
mstari wa kwanza tashuka mstari wa chini. Si ndugu kama ameshapata atusomee, na kama hayupo basi tutasoma. Ituruka ku Mana, inzu itubatswe n'intoke itazashira yo mu ijuru, kuko tunihira muri iyi ngando twifuza kwambika inzu yacu izava mu ijuru, kugira ngo tuyambare tutazasangwa twambaye ubusa, kuko twebwe abari muri iyi ngando tunihira turemerewe. Icyakora si uko dushaka kuyamburwa, ahubwo nuko dushaka kwambikwa ya nzu yindi, ngo igipfa kimirwe n'ubugingo. Imana niyo yaturemye iyo ngiyo, ndetse yayiduhereye umwuka ho ingwate. Nicyo gituma dukomera umutima iteka, kandi tukamenya yuko iyo turi iwacu mu mubiri tuba dutuye kure y'umwami wacu, kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera, tutayoborwa n'ibyo tureba. Nyamara dukomera umutima, kandi icyo turushaho gukunda ni ukwitandukanya k'uyu mubiri, kugira ngo twibanire n'umwami wacu. Nicyo gituma tugira umwete wo kumunezeza iyo turi iwacu mu mubiri, cyangwa tudahari, kuko twese dukwiriye kuzagaragazwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze, akiri mu mubiri, ari byiza cyangwa ibibi. Amen. Amen. Taketi. Mungu wetu apewe sifa. Mwizina rya Yesu Kristo. Jina la Yesu Kristo. Turayishimiye, naishukuru, turayihimbaje, naiabudu kuko ari umugiraneza. Kwa sababu yeye ni mfanyamema. Imana yacu ni nziza cyane. Mungu wetu ni mwema sana. Jewe ndayikunda. Mimi nampenda. Sinzi niba nawe uyikunda. Kama pia wewe unampenda. Ntabwo dukunda bene data, atupendi wa ndugu, kubera yuko baduhaye ibyiza, kwa sababu ametupa mema. Ntabwo dukunda abakozi b'Imana, kubera yuko ari ababosi, kwa sababu ni ntabwo dukunda abakozi b'Imana, kubera yuko bambaye neza, kwa sababu amevaa vizuri. Ntabwo dukunda abakozi, kubera yuko bavuga Icyongereza n'Igifaransa,
Kiingereza na Kiswahili. Ahubwo tubakundira ikintu kimwe gusa. Kifaransa. Iyo batuye mu jambo ry'ukuri. Iyo bagendeye mu magambo y'Imana. Iyo bagenze nk'uko Imana ikunda. Iyo bagenze nk'uko Imana yifuza. Ibiri muri bo. Ibyo tubabonana. Ibyo tubumvana. Ibyo tubarebamo. Ibyo bituma tubakumbura. Ibyo bituma tubakunda. Hiyo ndio tunafanya tunawapenda. Ashobora kuba afite amafaranga, atakuwa na pesa, ariko nta Mana iri muri we. Ashobora kuba yambaye neza, ariko agaciro k'ijambo katagaragara muri we. Ariko tubakunda rimwe iyo batwaye inkuru y'ukuri. Iyo nkuru ni iyihe? Ni inkuru y'umusaraba, ni inkuru y'umwami wacu Yesu Kristo, ni inkuru y'imbabazi z'Imana, ni inkuru yo kuzamurwa. Habari ya kunyakuliwa. Imana yacu yabadutoranirije nihabwe icubahiro none n'iteka ryose. Nubona umukozi agahagaze imbere yawe, ahagaze imbere yanjye, ntabwo ari nje uzaba wamutumye, ntabwo ari nje uzaba umuzanye. Hari inkuru imuzanye, hari icyo yatumwe, hari icyo Imana yamutumye kugira ngo aze akikubwire, ili aweze kukuambia ushinzwe. Wewe sasa unafaa kufanya nini? Unafaa kutega masikio. Mimi nafaa nini? Kutega masikio. Iwacu kwetu ntabwo duhata umuntu, hatulazimishi mtu ngo sema amen, ativuga amena. Oya, hapana. Amina inaletewa na kitu ambacho izanwa n'ikihumvishe muri wowe. Kama unasikia kitu kinakugusa, niba ufite ikintu kigukozeho, kama unasikia kitu ni cha kweli, unasema amen, uvuga amena. Kama unasikia ni neno la kweli, niba umva ijambo ry'ukuri, ni neno la faraja, ni ijambo ry'ukuri, ni neno ya utukufu, ni neno ya shauku ya ijambo ry'urukumbuzi rwo mu ijuru, unasema amen, uvuga ngo amena. Ijambo litaguha imbaraga, neno ambalo likupe nguvu. Ntabwo uzavuga ngo amen, hauwezi sema amina. Hari n'ikindi, kuna kitu kingine ushobora kuryumva, unaweza sikia kandi liranejeje, linafurahisha, na ufite deni, na wewe una deni yo kuvuga ngo ni amen, una deni ya kusema ni amina, ijambo ry'ihumure, kwa sababu umepewa neno ya furaha. Nudashawa amena, usiposiweka amina, kuko siku ambayo utauliziwa, harumusi uzabazwa. Turukujana, tunaenda pamoja. Ntabwo duhatira umuntu kuvuga ngo amen, tulazimisha mtu kusema amina. Ila amina irizanwa n'icyo wumvise, na kitu ambacho umesikia, kibaye ambacho kimetendeka, kikaba kigukoze ku mutima, kwa roho, kikuzaniye umunezero, kinakuletea furaha, nangwa kiri kukubwira ngo ama kikikwambia acha ile, na uvuga uti nawe basi nasema eti amina, kuko Mana wabibonye, kwa sababu Mungu umeiona. Turukujana, tuko pamoja. Amina izanwa n'icyo wumva, inaletwa na kitu ambacho umesikia ndani yako. Niumva bavuze ku musambanyi, ukisikia wamesema kwa msharati, ngo nati hano ntabwo azajya, nasema yeye asipokuwa hataenda mbinguni, asipokuwa hataenda mbinguni. Ni muriwe, kama wewe ni wewe basi uvuga ngo uko nukuri, sema ni kweli, ariko muri wowe, lakini ndani yako ubwira Imana, uambie Mungu eti Mungu nisaidie, unibadilishe. Amina. Lakini Mungu nibadilishe. Navuze ku murozi, kama isema kwa mlozi, vuguti alikushondiwe, wanasema mimi ni mchawi, uziko narinenda kuroga, mimi ni mchawi, nilikuwa nataka kuroga mtu, ariko none Mana, lakini Mungu basi, ili jambo lijarumu, mimi nimekuja kunionya, none ungize sasa niponye, cyo kintu nde kugikora, nisifanye hiyo kitu tena. Uvuguti amen, sema eti amina, kwa maana wabibonye, kwa sababu Mungu umeona. Ushobora kwibaza uti, unaweza jiuliza eti ese ko ntari umurozi, mbona mimi si mchawi? Ndani hapa barimo wako ndani, ashobora kuboneka mu mutari, unaweza kuwa mmoja mwenye yupo, wamenya kuwa ashobora kumenya ngo ninde, unaweza jua mwenye nani ni nani. Nindufite telefone hano, nani kuna simu hapa, nindufite telefone, nani ndufite telefone hano, nani mwenye hana simu hapa? Jewe ndaifi, mimi ninayo. Reba muri telefone yawe, angalia ndani ya simu yako, na abantu bangaye wa block, utaona ni watu wangapi ambao umesha block. Wala masegonda 5, nimekupa masegonda 5. Ni wangapi ambao uli bloke? Ni wanga hewa brotse. Ureba abantu wa bloke muri telefone yawe, angalia watu wenye umeblock ndani ya simu yako, kandi batari kure yawe, na wako mbali yako, bo mwicaranye, ambao mko pamoja.
akaba yagutelefona ntakubone, anaweza kupigia simu na akaba yagutumira message nikukutumia ujumbe na haitakufikia kubera ko wamublock, kwa sababu wewe ulimblock. Ari mwene so na ni ndugu yako, unaenda mbinguni, mzaya mugiye mu ijuru. Dore wamufashe hano, angalia umeshamshika hapa hivi kusudi asipumue, ila asiweze kukulia nao umeke, unamuwia hapa, ulikumwicira hano, tena munaenda mbinguni, tena mkaja mu ijuru ya baba yako, mu ijuru rya so. Urukutubesha, unatudanganya. Niba hari umuntu uri muno, kama kuna mtu hapa akaba yaraborotse mwene se cyangwa mbloke ndugu yake madada yake, from now, kuanzia sasa kubera umuborokoro umuvana wa unblock, ni ikimenyetso cyerekana ko wamwishe. Hiyo ni ishara kwa kama umeshamuua, kwa sababu akivamiwa ntabwo azashobora kugutabaza, hataweza kukukuta, umeshamshika kwa mshingo. Amin. Narwara akigonjeka ntabwo azashobora kuguhamagara, hataweza kukupigia simu umusaidie. umufashe. Uzamusaidia gute? Utamsaidiaje na umeshamfunga shingo? Azahamagaza irihe jwi? Ataitisha sauti gani? Amin. Hari abandi babafata bakabashira mu rangi ry'umukara, kuna wengine waweka ndani ya blacklist. Mu Cyongereza baravuze ngo ni blacklist. Blacklist. Ubwo mwijima wamushize wowe wicira hiyo giza ambayo umleka ndani. Kandi mwijuru ni umuco, na mbinguni ni nuru. Twarasoma wengi ibyo wakoze tulisomewa kenye ulitendea hapa duniani, uchana kutwa mbele ya Mungu bitaonekana, kumanywa ihangu bizagaragara. Nibyo byo wakoze nabyo bizagaragara, hiyo yote pia itaonekana. Ufashe mwene data umushize muri blacklist, ufashe mwene data uramuborotse, kwa ndugu na mblock, ashobora kuguhamagara kupigia simu wagutabaze, haizi kuita umsaidie. Hiyo mbingu naenda ndani ya baba yako, ni ya shangazi wako, ni ya nani? Niba hari umuntu waborotse mwene se, kuna mtu ambaye ameblock ndugu yake bichitwa uyu munsi leo mentena umuborokore ubungubu umuvana aho unblock umutoe kwenye ulimweka, uko ni kimenyetso cyerekana ko wamwishe. Sababu hiyo ni ishara ya kuonyesha kwamba ulishamuua. Ntabwo uburozi ari ubwo mu kanwa, sio uburozi, sio mdomo pekee, uburozi sio kwenda kwa wachawi pekee yake, ari uguhereza umuntu mugereko, kupea mtu pekee. Nta mugereko gusoma ko kuboroka mwene, hakuna mugereko inazidi kuko ntazashobora kugushaka ngakubona, sababu hataweza kutafuta kupate. Nawe mwenyewe ukimtafuta ikimenyetso cy'urwangano, hiyo basi ni ishara ya uwaji, ni kimenyetso cyo itoke ndani yetu, ndio tuimbe mbingu. Ntabwo wabroka, wezi ni block, niduhurira mu nzira, tutane njiani. Haleluya ndugu, kweli ni ukuri. Haleluya dada, haleluya. Dada wa wapi? Dada wa hehe, umunyamahanga, ni mtu uwo mudafite aho muhuri, ambao hamuna uhusiano, uwo utanagirira neza, hata uwezi msaidia. Hari namba ushobora kuboroka, kuna namba inaweza block moja tu, ni y'umwanzi, ni ya adui uje nijoro, ambaye anakuja usiku, aje ku rugi rwawe, aje kwa mlango wako, akazana umupanga, leta mpanga, akazana inkota, leta kisu, aje kukwica, anakuja kukuua. Yagera iwawe akaguhamagara, kufika kwako anakuita, wagirirwa amahirwe ukamubona. Ukiona neema ufite kamera mu rugo ukamubona, ukiona kamera nyumbani unamuona, na washutse ubwo ukamubonera mu dirisha, unaona ndani ya dirisha, ukabona araguhamagara, unaona anakuita. Iyo nimero ufite uburenganzira bwo kuyibura, namba unaweza. Ariko muri bene data, ndani ya wadada na ndugu, isiwe niba biriho na uyu munsi, kama iko itoke katikati yetu, ive muri tuko wana wa Mungu, turabana b'Imana. Mnabyemeye, mnikubali. Imani wa umugisha, Mungu awabariki ndani jina la Yesu Kristo. Twasomye amagambo ari mu gitabo, tumesoma maneno yako ndani ya kitabu cha Wakorinto wa pili, na amagambo meza cyane, ni maneno mazuri sana. Tuzi yuko niba inzu y'ingando yacu yo mwisi izase, dufite inyubako ituruka ku Mana, inzu itarubatswe n'intoke, itazashira yo mwijuru, kuko tunihira muri iyi ngando twifuza kwambikwa inzu yacu izava mu ijuru, kugira ngo tuzayambare tutazasangwa twambaye ubusa. Imana ni nziza, Mungu ni mwema.
Uyu ni Paulo ageze Korinto. Huyu ni Paulo alipofika Korinto. Yanditse ya magambo. Aliandika ya maneno. Amaje kuyandika. Alipomaliza kuyandika. Asanga kumundu. Akuta mtu wambaye umubiri. Mtu ambaye akundani ya mwili. Atazawuhorana. Hata umuntu wambaye umubiri. Mtu ambaye amevaa mwili. Atazazamurwa n'uyu mubiri. Hata nyakuliwa na huu mwili. Ahubwo uyu mubiri. Ila huu mwili. Hari igihe cyo kuunyagwa. Kuna wakati ya kunyang'anywa. Hari inzira ibiri. Kuna njia mbili zo kunyagwa uyu mwili. Ya kunyang'anya uyu mwili. Iyi ni ingando. Hii ni makao. Umuririmbyi araririmba. Mwimbaji anaimba eti ingano nduye moni y'abandi we. Ingano nduye musi yanje. Urumva ko atari yanje. Unasikia kwamba si yako. Nawe si yawe. Nawe si yako. Ni ingando y'umuborogo. Ni ingando y'imibabaro. Ni ingando y'amateso. Ni mashida peke yake. Ariko ngo tuzayamburwa. Lakini siku tutanyang'anywa. Tutayamburwa rero. Kabla tunyang'anywe basi. Tukorokore bene wacu. Tutarayamburwa. Dukunde bene tata. Tutarayamburwa. Twiyunge n'abashiki bacu. Tutarayamburwa. Twiyunge n'Uwiteka. Tutarayamburwa. Twiyunge na bene data. Na wandugu. Hari ni nyubako. Kuna jengo ingine ambao tunawekewa mbinguni. Umuntu napfa, mtu anapokufa azabanyazwa ingano. Atakuwa amenyanganywa hii kao. Ntabwo ari azazukana nayo. Hata fufua na yeye. Azazukana ni atafufulika na ingine. Isa ni umwami wacu Yesu Kristo. Yazukanye. Umubiri w'ubwiza. Mwili wa mzuri. Umubiri wa kimana. Mwili wa umubiri wa teofani. Mwili wa teofani. Umubiri utakoraho. Mwili ambaye umubiri ushobora guca muri kiriya kibanza. Mwili ambaye anaweza kupika ndani ya ukuta. Ukagera muri New York. Ushobora guca muri Kiriya. Ukagera muri Tanzania. Umuntu ushobora kwifuza kujya muri Kongo. Mwili ambaye anaweza tamani kwenda Kongo. Ukagera ukagera unafika na inarudi. Huyo mwili ndio tutavaa. Abafite umubabaro. Wenye kuna na huzuni. Wenye unagonjwa diabeti. Abarwaye imitima. Wenye unagonjwa mioyo. Abarwaye kanseri. Wenye unagonjwa makansa. Abarwaye sida. Wenye unagonjwa ukimwi. Bakaba bari muri literaniro. Ambia ugonjwa eti. Ejo mu gitondo. Kesho asubuhi. Tugiye kugusezera. Tugiye kukuaga. Tugiye kukunyagwa. Tutakunyanganywa, utanyanganywa. Tugiye kwambika undi mubiri. Nataka kuvishwa mwili mwingine. Tugiye kuganira tuti. Nataka tuongee neno imesema eti. Hanyuma y'imibabaro. Baada ya shida. Hanyuma y'imibabaro. Nyuma ya shida. Nyuma ya mateso. Nyuma ya mateso. Hanyuma y'imibabaro. Nyuma ama mwisho wa mateso. Ntabwo tuzagumya kubagusha. Hatutabaki kuzimu. Nyuma y'imibabaro tuzanezerwa. Mwisho wa mateso tutafurahi. Nyuma y'imibabaro. Mwisho wa mateso tutashangilia. Tuzahimbaza. Nyuma y'imibabaro tuzabana n'umwami wacu. Tutaishi pamoja na mfalme wetu. Nyuma y'imibabaro. Mwisho wa mateso. Hakuna mgongera kukwanga. Hakuna mtu mwenye atakuchukia. Ambia wewe mtu mwenye kupanga wangu. Hata ukinichukia. Nyuma y'imibabaro. Mwisho wa mwami wanje azamumunezero. Mfalme wangu atanipa furaha. Kwangu umuntu bizakumarira. Kuchukia mtu itakusaidia nini? Mwene so bizakumarira. Kuchukia ndugu itakusaidia nini? Kuchukia dada itakusaidia nini? Tacho. Hakuna. Nyuma y'ingando. Nyuma ya huu mwili. Hari ingando tuzamba. Na jengo ingine ambayo tutavaa. Itari. Ambayo sio hii. Yu itarubatswe n'intoke z'abantu. Hiyo sasa haijajengwa na midoli na mikono ya watu. Itarabonetse ku maraso y'umugabo n'umugore. Inaonekana kupitia damu ya bibi na bwana. Ile itoka kwa mbingu. Hiyo ni itazasenywa. Basi ndio haitabomolewa. Hiyo ndio itaisha. Yesu Kristo yaragiye. Yesu Kristo alienda. Agenda ari umucunguzi. Akaenda kiwa mfalme. Ariko nagaruka. Akirudi. Atarudia kama mfalme. Azagaruka nk'umwami. Azabaje kwima ingoma. Atakuwa amekuja kwa mfalme. Mfalme wote wa mbinguni duniani yote itakuwa imeisha. Goliath yabaye igihanga. Goliath alikuwa shujaa. Ariko nyuma yaho. Lakini mwisho Daudi akakuwa mfalme. Nebukadneza yarabaye igihanga. Nebukadneza alikuwa shujaa. Nyuma y'igihe runaka. Lakini baada ya siku fulani akakurisha mwisha. Akaenda kula manyasi porini. Huyu mwili tugiye kuwambura. Tunataka kutolewa. Uzawamburwa urihe? Sasa utaitolewa ukiwa wapi? Uzawamburwa ufite mibereho ki? Sasa utanyang'anya ukiwa na tabia gani? Uzaburi mu byizerwa cyangwa na uzaburi matumaini ama utakuwa umeshatoka? Tuzi yuko niba inzu y'ingando yacu
yo mu isi izasenya. Dufite inyubako ituruka ku Mana, ni inzu itarubatswe n'intoke itazashira yo mu ijuru, kuko tunihira muri iyi ngando twifuza kwambikwa inzu yacu izava mu ijuru, kugira ngo reka dusubire haruguru umurongo wa 3, kugira ngo tuyambare tutazasangwa twambaye ubusa, kuko twebwe abari muri iyi ngando tuniha turemerewe, icyakora uko dushaka kwambikwa yanzu yindi ngo igipfa kimirwe n'ubugingo. Uyu mubiri numara gupfa, mwili unapokufa uzamirwa, utamezwa, ariko ntabwo uzaherayo, lakini hautadumu. Uzavayo, utatoka, ariko uzavayo ari musha, lakini utatoka huko ukiwa mpya. Kuko Biblia inavuga iti, Biblia inasema eti abari muri Kristo Yesu, ndani ya Kristo Yesu ni byaremwe bisha, ni viumbe vipya. Hapo tuzagumya kuanka kwako, tutabaki kuwa hivyo vile vile. Unataka kubaki vile, ushaka kugumya kutura kubaki ndani ya hizo udhaifu zako, sivemo, zitoke ndani, zitoke ndani, kuko tugeze igihe, kwa sababu tumefika wakati ese tuzamusanganira n'iyi mibiri. Sasa tutaenda kumwona ni tuzamusanganira, tutaenda kumulaki, tumeshabadilishwa hai, tukiwa wapya na Kristo, tukifana na Kristo. Biblia inasema eti tuzamureba ukwari, tutamuona jinsi alivyo na macho yetu, azamureba, macho yetu itamuona. Yobu yetu aliyesema eti nubwo umubiri wanjye wabora ukioza, ariko umucunguzi wanjye nayeguka, nzamurebesha macho yangu, nitaona na macho ya mwingine, ila nitamwona naona macho yangu. Wewe uzamureba na yake, wote utamuona na macho ya nani? Hagai 2:4. Hagai 2:4. Dusabe harakisha. Hagai 2:4. Nakumbuka kama umeshapata. Mfalme ako pamoja na wewe. Inabidi basi tabia zako na tabia zangu zibadilike, zihinduke. Tabia yako, ngeso zawe, tabia yangu, ngeso zanje ifanane na tabia ya muumbaji wetu. Ise ningeso z'umuremyi wacu. Nibitabuti, isipokuwa hivyo, ejo naza, kesho akikuja, cyangwa ni mugoroba ama jioni, urasigara, utabaki. Hindura, badilisha, kuko Uwiteka, kwa sababu mfalme anatuzunguka. Malaika ni hali, malaika ako kando, malaika wenda ni hali, malaika mwingine ako pande, malaika mwingine ako kule, malaika wengine waine ako pale. Mfalme naye dufite umurinzi, tuna mchungaji. Mwari mubizi, mlikuwa mnajua dufite umurinzi, tuna mlinzi. Famu ntaganya zawe, toka ndani ya udhaifu zako basi ambao uko ndani, famu byo wibwira, toka ndani ambao unafikiria, ile Mungu abone uko akumurikira, aje akuangazie. Petro aravuga ati, Petro akasema eti famu byaha, toka ndani ya dhambi, toka ndani ya njia zako mbaya, ila Mungu aweze kukuangazia. Atakuangazia na nini? Itabaza na taa.
Ni nini? La parole de Dieu. Na hakuna kingine. Kuko Petro alikuvuga ati. Petro anasema eti. Kwa haurisha. Sisi tulipewa hii neno kitabaza kama taa. Kugira ngo litumurikire. Ili tuangazie. Ahatuumwijima. Mahali kwenye kuna giza. Kuonekane nuru. Uri mu muco ntashobora gusita. Mwenye ako ndani ya nuru hawezi. Uri mu muco ntashobora kugwa mu mwobo. Mwenye ako ndani ya nuru hawezi anguka ndani ya shimo. Mwenye ako ndani ya nuru hawezi kanyanga nyoka. Kuko afitabaza. Kwa sababu akona taa ambayo inamumulikia. Kubera iki? Kwa nini? Abarwayi, wagonjwa, abafite ibibazo by'imibiri, yako na shida ya mili, mvumilie. Mu gitondo, asubuhi, nubwo wararubabaye, hata ukihuzunika saa hii, hata unaweza saa hii, hata unaweza ndani ya mateso, lakini kesho asubuhi utapiga shangwe, uombee Mungu eti nilikuwa nimegonjeka lakini naona nimemponya, jina lako lipewe sifa. Mungu wetu ni mzuri sana, jina lake lipewe sifa. Ufunuo 20:21 mstari wa 4. Izanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi. Izanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi. Ukurikiyeho kandi ruzabaho ukundi kandi kuribwa zilizabaho ukundi. Hata umwili na kutesa, hata ukiumia, hata ukutukane, hata wakitaka kutusi wenye nataka wanatusi huu mwili, kesho asubuhi nzahana kugwa marira. Wadugu wanatusi, lakini kesho asubuhi mfalme wetu atatupangusa machozi, atapangusa machozi kwa wadada, atapangusa machozi kwa ndugu, atapangusa machozi kwa waimbaji wanapoimba wakimbia kazi ya Mungu. Soma tena. Izanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi. Kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Ile yote wamekutusi, ile mbaya wako nakuambia na giza, wale wako na kutusi, hiyo yote itakuwa imeisha. Tutakuwa makuja mapya. Mungu atapangusa machozi ndani ya mbele ya watakatifu, haitakuwa tena. Mungu anatuonya, Nenyi muwe mponyeshe mkiambiana haya maneno. Dada na ndugu, mugirana mwambiani haya maneno. Umekubali? Ambia pole ndugu yako na dada yako, umwambie haya maneno. Usimwambie mambo ya ulimwengu. Ya ulimwengu yanapita. Usimwambie ya kesho imeisha. Ya jana imeisha. Mwambie tunaenda kupanguzwa machozi. Tunaenda ndani ya harusi. Mtu anapofika ndani ya harusi,
vazi zinabadilika, nguo chafu zinatolewa na wanavaa nguo za harusi. Si hivyo? Toa hiyo mavazi ya kawaida, wanakupisha nguo za karama. Mfalme anasema eti, mbona mnajua kutenda mazuri na mnamtendea hata watoto wenu? Sasa je, mimi Mungu Baba yenu ambaye niko mbinguni nitakosaje kuwatendea mazuri? Acha huyo Mungu tumpe siri. Ufunuo 7:17. Mungu atapangusa machozi yote kwa macho yetu. Naongea eti baada ya huzuni. Baada ya huzuni. Ndugu. Baada ya huzuni wako. Dada yangu. Baada ya huzuni wako kuna furaha. Kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azabaragira akabuhira amasoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo. Amen. Itakuwa katikati yenu. Iwire. Iwape amazi y'ubugingo, maji ya uzima. Ni babandi bari ijambo, ni wale ambao walipewa neno. Hayo ndio wataendelea kuwa wakipewa maji ya roho. Na maji atagira neno. Ni maji ambayo hayana kasoro. Ni maji ambayo hana vidudu. Maji ambayo hasabishi ugonjwa. Na maji yatungani. Ni maji ambayo yamesafishwa. Nyumba yao. Sasa baada ya pale ipanguze machozi kwa macho yao. Atatupa. Atuambie eti yale yote ambayo mmehuzunika nayo mmechoka. Kumbe ilikuwa kwaweza mbadilisha. Sasa mimi mweze kukaa na mimi kwa kiti changu cha ufalme. Musangire nani? Mkule pamoja na mimi. Sasa basi uko tayari kukula pamoja na mfalme wako? Mungu awabariki ndani ya jina la Yesu Kristo. Rukumvika. Tunasikilizana. Turukuganira ngo naongea eti nyuma y'umubabaro, baada ya huzuni. Niyo wababara. Hata unapohuzunika, hata huzunike vipi, niyo wakutuka, hata kutusi vipi, niyo wakugira ngo uri ikimana, hata kutusi kuambia wewe ni mjinga, waambie eti Imana niyo munyabwenge, Mungu ndio mwenye akili. Niyo wakugira ngo uri injiji, hata kuambia wewe ni mjinga, waambie uti nibyo, waambie ni kweli, kuko ntabwo nashobora kubumba n'urusazi, ariko Imana yaremye umuntu, lakini Mungu aliumba mtu ikamuteranya ikamuha amagufa n'imishokoro, niyo ifite ubwenge, ndio iko na akili. Azaba kwishinjizi, wewe azaba ari umunyabwenge. Yeye atakuwa basi, kwa sababu wewe ni mjinga, basi ndio mwakili. Amen. Amen. Ndakubwira ngo urindi. Utakwambia wewe ni mjinga. Ntabwo umuntu anje akambira ngo ndi. Ama mimi ananiambia mimi ni umbwa. Nanje ndi umugabo. Sasa basi mwanaume basi. Imana niyo mugabo. Mungu ndio wanaume basi. Imana niyo mugabo nje hamaze. Mimi ni bure. Umuntu uzatukundi. Mtu mwenye atatusi mwingine. Uzamwihorera. Mwache. Nakubwira ngo urinjiji. Akiambia wewe ni mjinga. Naona bazaba ari umunyabwenge. Naye atakuwa ni mwakili. Umunyabwenge umwe. Mwakili mmoja. Ni Yesu Kristo. Hakuna mwingine. Dufite umugabo umwe. Tuna mwanaume mmoja. Uwiteka. Ni mfalme pekee yake. Wachinzira mu nyanja itukura. Ambaye kata njia ndani ya bahari nyekundu watu wakapita. Wachinzira mu nyanja itukura. Kata njia ndani ya bahari nyekundu watu wa Israeli wakapita. Farao yarahageze. Yarigize umugabo. Yari umunyabwenge. Mwenye akili. Amazigaramumira. Meza. Ubwenge bwe buri he? Akili yake ilipotelea wapi? Nakutuka ngurinjiji. Mtuse wewe ni mjinga. Wabirete. Basi umeomba Imana niyo munyabwenge. Ndio mwenye akili pekee. Unakuja muri kimara. Usikureba. Unajua kutazama kabisa. Amen. Nilizakukanga. Isikusumbue. Imana niyo munyabwenge mukuru. Mungu pekee ndio mwenye akili. Kandi Imana. Na Mungu. Ndabishoboye. Ni mweza yote. Hakuna inamshinda. Kandi cyayibangirije. Kandi cyasizaheruka.
izina ryayo jina lake Yesu Kristo. Yesu Kristo. Ni Alfa, ni Alfa, ni Omega, ni Omega, ni itangiriro, ni mwanzo, kandi ni na ni iherezo. mwisho. Tukuganira ngo Nasema tunaongea eti hanyuma y'imibabaro baada ya huzuni Uwiteka ni uzaturengera. Mungu ndio atatusaidia. Nyuma y'imibabaro Baada ya Uwiteka azatuhanagura Mungu amarira atatupanguza machozi. Kulia kubabara Kulia na kuhuzunika haitaonekana kwetu tena. Kwetu tutakuwa furaha. Huyo Mungu ambaye anaandaa vizuri, mwisho tuimwombe makofi. Jina lake lipewe sifa. Abakorinto ba mbere. Wakorinto wa kwanza 15 murongo wa 50 n'umunane wonyine pekee. nuko bene data bakundwa, Hagarara. Simamia hapo. Nuko bene data bakundwa. Ndugu wapendwa. Uwo ni Paulo. Huyo ni Paulo. Paul. Petero. Paul, Petero. Ni bene data. Ni wa ndugu. Kuko Petero yaravuze ati, kwa sababu Petro alisema bene data, ndugu zangu, ndabingingira mu mwami, na wahisi ndani ya mfalme, kuko ndi kubabwira ibi, sababu nawaambia hivi, narigeze no kubibandikira. Nishawaandikia. Petero ntabwo yarazi kwandika Petro hakuwa anajua hata kuandika hata yarazi no kujugunya urushundu. Alikuwa anajua tu ni kuvua. Azamwe indaga rimwe, kukuja ndagaa moja, terera hari anaweka pale. Yagira amahirwe hakazamo ifi imwe, analeta samaki moja, bakaba bari wanakula. Ico nico yarazi. Hiyo ndio alikuwa anajua pekee. Kingira mu bwato, ndani ya mashua, mu bwato ndani ya mtungi. Bagira ico bazana, wanapata kitu, bakabona marari, wanapata. Ariko abandi bakoraga ibindi kuko bari Lakini wengine walikuwa wanafanya vitu tofauti kwa sababu walikuwa wamesoma. Petero ibitabo bye. Petero vitabu vyake. Yakobo wabyanditse. Ni Yakobo ambaye aliandika. Petero ya mbere ni ya kabiri. Petero ya kwanza na Petero ya pili. Alikumva aravuza, lakini asikia amesema eti ndabene data ndabinginga. Na ndugu na waisi. Nubwo nongeye nubwo nabibabwiye ikindi. Hata kama niliwaambia. Ariko nongeye kubibabwira. Tena ninawaambia. None Petero Ninde umusungi ubwenge. Sasa Petro nana mzidi akili. Muri 15 minutes. Ndani ya dakika 15. Abatije ibihumbi. Alibatiza 3000. Kuko Imana yari kumwe nawe. Kwa sababu Mungu alikuwa pamoja na yeye. Mungu ndio mwenye akili pekee. Usione na kuzidi ati wewe ukasirike. Uzamubyiruke. Kuzarau mwambie eti Mungu pekee ndiye anafaa kuheshimiwa. Mimi ni mnyonge. Endelea ndugu soma. Soma. 58 pekee. Nuko bene data bakuru, mukomere mutanyeganye, murushaho iteka gukora imirimo y'umwami, kuko muzi yuko umuhaji wanyu atari ubusa ku mwami. Amen. Amina. Bene data muri hano. Ndugu ambao mko hapa. Bene data bakurwa muri hano. Ndugu wapendwa ambao mko hapa. Nikubabwira ngo. Nawaambia eti. Mufite imibabaro. Mko na shida. Uyu munsi. Kuanzia leo. Mukomere mutanyeganyega. Simama imara. Bila kutikizika. Msikamye. Kuko umuhati wanyu. Kwa sababu bidii yenu. Umuhati wanyu wa kuririmba. Kwa sababu bidii yenu ya kuimba. Umuhati wanyu wa gukorera Imana. Bidii yenu ya kutumikia Mungu. Umuhati wanyu wa guhagarara mu by'Imana. Kusimama ndani ya neno kweli. Ntabwo ari ubusa ku Mwami. Ntabwo uzapfa ubusa. Si haitakufa bure. Ahubwo mu gitondo. Ila kesho asubuhi. Imana izatwishyura. Mungu atatulipa. Ejo nimugoroba. Kesho jioni. Uwiteka azakwishyura. Mungu atakulipa. Ntabwo azaguhera mideni. Hata kuacha hata kwa deni. Umuhati wawe. Anajua kama bidii yako si ya bure. Imirimo ukorera Umwami. Kiasi ambacho anatendea Mungu haitakufa bure. Ndugu Eli. Hizo vidole zako. Ukoresha urugucuranga iyo nanga. Tukiza hiyo keyboard. Hiyo bidii si ya bure. Za ndirimbo za imbere hizo nyimbo ndunze ndugu. Kaka diho kawe na yango. Ntabwo bizapfa ubusa. Haitakufa bure. Na utumwa watubwirije. Ntabwo bizapfa ubusa. Yasengesho wasenze. Ntabwo rizapfa ubusa. Haitakufa bure. Turukumvikana. Tunasikizana. Nuko bene data bakuru. Sasa ndugu wapendwa. Mukomere. Kweni imara. Mutanyeganye. Kweni imara bila kutikisika. Murusheho iteka. Mubaki.
iteka n'ubwo ngo igihe cyose ukiriho, wakati ambao unaishi, wakati ambao unaishi, kora tenda umuhati wawe, ile bidii yako, umuhati wanje, bidii yangu. Ntabwo ndikubwiriza sihubiri ila wanipe revera. Hapana, naweza kuwa revera kila nikufe na bila kuwa pasta bikandimbuza, niangamie, lakini kitumikia Mungu ya kweli nizaenda mbinguni. Sasa bidii yangu isikufe bure. Wenye hapa wote, bidii yenu isikuwe bure. Mungu ndiye amesema hivyo, sio mimi. Yesaya 25 Isaya 25 mstari wa 7 na 8. Isaya, umuhati wacu ntawuzafuza, bidii yetu haitakufa bure. Nikibwiriza kimwe cy'uyu mugoroba, fundisho la leo jioni, Imana iguhaye fakitire ngo nyishure. Mungu akupa bili akinilipe. Wagurisha ibyo wambaye, unaweza lipa wagurisha n'inzu yawe, unavaa nyumba yako, ibyo warurararira, utakula ahandi uzahingukeza ukabura ibyo kwishura, na unaweza pata ya kulipa. Umuntu umwe wizeye, mtu mmoja ambaye ameokoka, ijambo ry'Imana gusa, neno la Mungu pekee, asumba amasihi 10,000, anazidi maulimwengu 10,000. Wakwishura kugira ngo wishuri ijambo, unaweza lipa nini ila uweze kulipa neno? Hakuna hata moja. Isaya 25 mstari wa 7 na 8. Wahageze uyu musozi niwo uzamariraho rwose igitwikirizo cy'ubwirabure. Kuri uyu musozi, huu mlima, nihazagira ute? Niwo uzamariraho igitwikirizo cy'ubwirabure gitwikiriye mu maso h'abantu, gitwikiriye mu maso h'abantu, ambayo inafunika uso wa watu, mu maso h'abantu bose, kandi igitwikirizo gitwikiriye amahanga yose, kandi urupfu azarumira bunguri. Soma neza. Amina. Soma vizuri. Soma neza umurongo. Soma vizuri hiyo mstari. Kandi igitwikirizo gitwikiriye amahanga yose, kandi urupfu azarumira bunguri kugeza iteka ryose. Uwiteka Imana, kumbuka soma, amarira ku maso. Kumbuka soma. Makumyabiri na gatanu 25 umurongo wa 7 mstari wa 7 na wa 8. Uyu musozi niho azamariraho rwose igitwikirizo cy'ubwirabure gitwikiriye mu maso h'abantu bose, kandi n'igitwikirizo gitwikiriye amahanga yose, kandi urupfu azarumira bunguri. Kandi urupfu, tena kifo, niyo umuntu yaba ari kubarwaho urupfu, hata mtu awakihesabiwa hiyo siku, nyuma y'imibabaro, baada ya mateso, urwo rupfu, hiyo kifo azarumira, ataimeza bunguri, ataimeza. Kugeza ryari? Fika mpaka siku gani? Sozo wa murongo mpaka endelea mpaka maliza. Azarumira bunguri kugeza iteka ryose. Uwiteka Imana izahanagura amarira ku maso yose, n'igitutsi batuka ubwoko bwayo azagikura ku isi hose. Uwiteka niwe yavuze. Amen. Kandi tena urupfu azarumira bunguri kugeza iteka ryose. Uwiteka Imana izahanagura amarira yose, amarira ku maso yose, n'igitutsi batuka ubwoko bwayo azagikura ku isi hose. Uwiteka niwe ubivuze. Amen. Hata wakitusi, Uwiteka azabikura, Mungu atameza kifo.
hata wakikutukana, hizo matusi zote matusi yenye wametutukana, Mungu ataitoa ulimwengu yote, kwenye kuna bibi harusi yote atatoa, anapunguze machozi, amwambie eti kwenye nimekuandalia ni furaha. Kumurongo ubanza mstari wa kwanza kuvuga ngo inasema eti kandi kuri uyu musozi kwa huu mlima zaharemera amahanga yose ibirori mataifa yote karama eti ni wachinjie vinono ambao vinajaa mafuta na vino y'umurera na vino imiminwe neza ambao imetengenezwa vizuri, kandi amahanga yose na tena mataifa yote azabihabwa ataviona. ayahe atuye mu jambo, wanyako ndani ya neno. Umuntu wese utuye mu jambo, wanyako ndani ya neno. Nyuma y'imibabaro, baada ya huzuni, utapanguswa machozi. Nyuma y'imibabaro, urupfu ruzamirwa mu kifo kitamezwa. Nyuma y'imibabaro, baada ya shida, Uwiteka azakubera ingabo. Mungu atakuwa mfalme wako. Nyuma y'imibabaro, baada ya urupfu ruzakurwaho iteka ryose. siku zote. Ibitutsi badututse ntabwo bizongera kubaho. Kurira no kubabara bizahanagurwa, kandi Imana izaduhanagura amarira mu maso yacu. N'ibitutsi badututse byose bizakurwa kuri twe, dusanganire umwami wacu mu kirere, tuzabana n'umwami wacu iteka ryose. Uwiteka abaraza heza, Imana ibahe umugisha katika jina la Yesu Kristo. Wewe ulimana